Mendak sengi lim lendang ukur tong jong seng AAP ubre yartat uhe nangalam jong getik seng AAP katau Arvin Krejwal hadin ulipan bana ya garisol mentas sengi jauh umat ketang kinung kersan jong seng AAP hapok Delhi mentak sengi kabri kesengi nyubun hadin arpu news nam keni no sendon ke BJP ya gabor sensyar hagati kenongba bat Parvez Verma undai UCM kata kalong katkum kajing itu lupa lane kajing mudur jeng bubun kamtam kene lam jeng BJP tomtangnya sengap kampanya ia kan election result kabela depan penbena mentasngi hagati kenong ba Delhi kubli sibun subscribe ju ya kan channel bapila abdi on upload su yang wipat ki video tomtangnya sengap ngapet no ia kan election hapo Delhi banyo sinsyarane majority hagati kenong ba kata live pun riusit haban yo kanono parti banyo sinsyar hagati kenong ba namar kadon hunduk new vote ligisin tekem taron kam lai pun riusin mentaka sengi kepada kesengi nyubun nagaliang gap seng BJP kala kerwit hadu saupu prasit marway nakan nyupu sin bat ke AAP kala sensyar hagini ki artem kepala dep kelayo no satang arpu arsin kata hadin ka election arja katsan kepala yo hadu nriupu arsin bat usnam arjar arpo hadu nriupu nyusin nri mentak lahir jrak sadu sepo sendon labanong kelayo sendon setang arpu arsin bat ke BJP kumba kelakam hagi por ilap election bahkan keni no ke bor sensyar naga tiga nongba naga kedi jong AAP mentas ngi kelap pentik na hi sendon ya ketika jengkam ke jong kaban keni ya ke bor sensyar kelayo adu saupu prasit naga nyopusit ke kongres kabala aireng klem ke jeng ya snot ketilang bat kiwi pat kepatenar jong nya blok kamtam bat ke seng AAP ke kongres kelayo nil lane kelasa penbam nil haga seng BJP bar haga seng AAP wat ukertong lane ulidar bakmadu jong seng AAP kata Arvin Krejwal ula syarem no au Parvez Verma uwe ne kertong bakampau naga seng BJP bat laban ongru na seng BJP kelaban jit ya utei uban longkum UCM ubatumai jong ngedeke nong ba Delhi haba pai sak CM go menta jong Delhi pat ATC kata kalong baka nepan kala job no persya yo kurtong jong seng kongres bat kurtong jong seng BJP nagliang ka ATC kabarang suban sian ya pos CM hakati kanong ba kanepat klaumat ya kacing jom kaseng BJP hadin arpu news nem kata nadu kesnem kat kendai spa kendai pupara kabala kut no kabor sensyar jong ka kanong ba Delhi hadu mentau snem arder pesan kasawan biang ya kabor sensyar saat kemen kipat ba kinong kersan jong BJP yam ketang kinong kersan jong ke AAP hagaba kaseng AAP kajing temu ke jong ka bat kumjur kajing mudur ke jong ka kalong ba mentah kagentiru kan yo biang ya kabor sensyar kata laisin laiwat sendon Henry pose kajing tresitom jong kinong elam jong BJP ka election result mentas ngi po Delhi kelapen kelas sendat penkela kongpong sendon kajing temu jong kinong elam jong AAP hakabanang riang kinong elam jong seng AAP mentah kagenti kajing temu jong ki kalong ban cross bridge ya kasau pusit lada kim yo syuru nru pusit kumba kiyo hagine kitem ki beladem ki artem katau jar katsan bat arajat arpo kajing nyo jibun ladai mentas ni kata pratering hakabah nadu menne kasau baje nagaliang election commission negara India keleban penbena baga BJP kla cross ya kasau prasit lane lead ya kasau prasit KAP arpo arsit kongres nil kajing tab igi bot pat kadai nadu kasantering benai Februari arajar arpusan kumut hagane kesengi balai snowsun perkat yo nongelam jong seng AAP katau Arvin Krejwal hagaba ularem no hau kertong jong BJP dasau hajar bot tam hagaba Arvin Krejwal ulayo arpusan hajar bot praspa nrupusan nang tau kertong jong BJP ulayo arpu kena hajar praspa nyew rabon nang tau kertong bon balai udah kertong jong seng kongres ulayo sau hajar sanspa live huibun barki wipat ki pertong jong seng BSP ulayo tang sispa sau pu arbon kertong jong JDP arpu huibun barki wipat ke parti ki bayo tang kendat-kendat teli hibun dapat nepet ya gini laingon giban long lana giban sajet kum KCM lana UCM jong Delhi katau beneng kongdu buana keran galis ke bakmat ula bandai Parvez Verma uba job persya ya UCM barim jong Delhi katau Arvin Krejwal ubre ukun jong Sahib Singh Verma ubre chief minister barim
jong te kanong ba Delhi nang daw baar pa uday Ramesh Bihiduri ubaday muswa UMP nagate kanong ba Delhi Henry Kabok yu ne iman kampat day lan kampat wan hau namar bula syarem no ha ka chief minister jong Delhi kata ka atisi dalah hajar sans pa bun ha ka bak atisi kala pelim no ya une ringkan ka kandidat jong kres ka alka lamba nang ta sakawai pat ketika Bansuri Swaraj kabre ka khun jong ulet foreign affair minister ka Sushma Swaraj ban jong Bansuri Swaraj ka Bansuri Swaraj ketika MP jong seng BJP na kanong ba Delhi kalau job persya yau AAP kandidat katau Somnath Bharti ha ka election MP hunus templadem dan nyau prajar lais pak nyubun na kate konsumsi jongka napo kate kanong ba Delhi ban kladehok inong kersan jong BJP bansat kemen ha kate kanong ba namar ladu kasnem kakandai spak kandai bupra kaseng BJP kladu no gabor sencar ha kate kanong ba harin arpun nyusnem mentau snem arjar pesan kelayo ban keni no isndon gabor sencar na kaseng AAP kaseng Arvind Kejriwal ladehok ya gini pajba dong kersan jongka ban ya kerwit kasat bat banyak kemen hamenta kasngi ka jingjob jong seng BJP kaseng gabal kersan ba thep igibut jong ki santering bat kleyo sendon ya ka jingjob menta ka pratering kumtang ni ap igu khubor mano ban yo kum chief minister jong dong ba Delhi subscribe ya ka channel ba philap ni onupload igu pat ki video kam tam igi we pan ki election ki bede ha ka ne ka ri khasi jeng tia ka jong ni ha ka ba ka jingsong set ka election namenta ka KHDC bat JHDC ru kelas dang ya cha menta ha ka ne ka ri khasi jeng tia ka jong ni kumta subscribe ya ka ni channel ba philap ni on upload igu pat ki video ha ka bede bat ka ne ka menta ru kumjo ngan skundo ha ki pat ki video kublai sibun